God hides himself in numbers. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sesikufundisile lokho kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyadifihla ezinombolweni. Isaiah 45 uthi surely you are the God who hides himself. Uyathanza uNkulunkulu ukudlala ukuthi phathi namphathi lo. Siyabonga nje ukuthi sibonela abanye sebaresponda kule ndzaba yale video ukuthi yathi vele le ndzaba ya9 mfundisi. 9 is the only and the only nabe likhona ligama is the onlyest, is the only number that returns to itself. Labanye benise bawabona lama video. So ke last week njengoba namhla sekungolesithathu, last week ngalesibili betting 999. Wow, no wonder kwathiwa singene sinathe manje kuphela singadli, sinathe manje ibhido. Le yaqala khona ifasting. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, singathini nje ngani enze ngikhumbula Pawulo nakathi siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane ukuthi livangeli liyanza, asadingi ukukhuluma lokuningi nawufunda incwadi yabaseKolose nje. Livangeli liyanza. Siva naku ngani. So nathi siyambonga ngalabaningi benu bazalwane, ingakho siniphathele indzaba leti mnandi. Ngisacela sesihlale phansi ke sesicoca. Njoba sesivedile. I think ukhanga ngale topic vele mhla ka-23 July 2017 uma umfundisi abuyela ka-VOC. Siyambonga uNkulunkulu nga-VOC. Ngicela phinde sibhale lapha sithi VOC for Jesus, utype lapha phasi. Ngihle nje ngikhumbula from 2001 nalokuthi ngabe sikuphi nje ngoba i-social media noma ke i-media house i-very powerful. So siyambonga uNkulunkulu. Vele bazalwane, uNkulunkulu weda watonisha umhlaba ngeke ngisho ukuthi eMaswati ngoba i-VOC lokuthi itholakala umhlaba wonke. Ngicela ukuthi bazalwane sibuke ukuthi that is exactly 8 years ngalo July nje lesuka kuye 23 bekuphela 8 years nawubala 8 ke usho resurrection. Kungakho ke uNkulunkulu uhlele, ngeke angithandi ligama letinkonzo sokuthi nje ngilithanda nani ngilibuyisa ngesingisi, uhlele ama-services. Imoto nabe seyakhwehlela kuthiwa ayiye ku-service. So nakwendeka kubitwe ama-service ngaloze ithungede. Yabona le ndlela longiyo ukuthi kwentekani. Njoba nje nyalo nje site kakhulu kini, yebo nathi sonke naba lokhansi siyababona bayasenda banale nombolo noma nasibabona mina umfundisi sengathi idlaleka YouTube. Ngiyacela abazalwane ukuthi umbhalo weMahebhere uthi asingakuyekeli kuhlangana, asisukumeni sihambe siyohlanganyela. So singabi nje lokuthi siyadla ka-YouTube. Kutabane umfu. Ngicela kunibekisela nje sale singena lokho ukuthi into lengathi beyinishaya bazalwane nonke lokuthi bazalwane nasithi kunema-service ukuthi le moto iyakhwehlela hamba ku-service yoserviswa. Even naku-local church yakho bo-bishop, apostoli, bafundisi beni, bo-reverend. Singalove emasondweni ethu bazalwane. Impela kunemehluko umuntu lobonakala athi uhamba uhlanganyela. Noma nathi lakhaya sikutreat kanjani. Ngicela kunibekisela-ke la kuLuka 12 lesitamsebenzisa. Kunemagama laphinze futhi akhona nakuMateyu 24 lathi ibusisiwe leyo ngceko. Nkosi yami sengifunze nje ngoba naliBhayibheli embi kwami. Uthi Jesu yayisithi inkosi ngumuphi ke umphathi othembekileyo noqondileyo inkosi yakhe eyakumbeka phezu kwabendlu bayo ukuba ibanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi sakho. Shothi inkosi lena iyashiya mnisi, mfundisi mnisi. Sala ngaba ka-YouTube ka-VOC la kangwane mhlaba wonke. Ngiyabuya mina masinyane because Jesu bekade esho yena la. Athi phani naba abantwana kudla bahamba-ke ngesikhathi sakho. Kuyendeka kukhansi ngiko lokudla but lokudla awusakulethi ngesikhathi sakho. Phela sikubona nje kubafundisi kuthi kunekudla kwangemsombuluko ithi inciko bengibhizi nge-weekend abazwana sengidawuda kumbe ngalesibili. Yebo ngiko lokudla le message mhlambe la yithulona akazilile. But lokudla noma kungiko akusasikho ngesikhathi sakho. Ngathi misela ke mina ngimfundisi ukuthi kudla akude ngesikhathi sakho lokudla. Nango lamagama. Ibusiwe le ngcebo leta abapha lokudla ngesikhathi sakho, hayi ngalesikhathi semfundisi. Sifundisile ke nasilapha epulpit lezi siphinde futhi siyacela ke bazwana ukuthi lesithathu memethele ama-service. Sifuna ukukhuluma ngaloko. Utayibona lento, nayi lento umfundisi le ndathi ngibe nje. Ngabekisa ngathi nyalo tingcebo taNkulunkulu. Livesi ngiphinze lithi kudla ngesikhathi sakho.
Nyalo lokudla yebo siyakuvuma sikuphike ukuthi ngikho. Siyakuvuma lokudla ngikho. But sekulethwa ngalesikhathi sayo le nceko. Bafundisi labanye sebathi phethe. Ngibe ngathandi sibonke abafundisi. Like hamba ubuka umfundisi wakho noma kubukela inceko ikufaka ikhasi nemfundisi. Utambona athi umfundisi ngathi ngivula nje ka-Facebook la ngiwabuka ukuthi lokunye like nje umuntu waswabala athi umfundisi yathi sengisengabala ka Facebook akusiminyaka ungenile usaya ngamgcwalisa na 5 years but senze nganaka ngakhanza ukuthi ema-post akho onke ngathi yilokhu umzalwane uyanaka ema-post akho onke asamgcwalisile 24 hour. Ngiyabekisa nje bebesingathi umfundisi wasinakacala nga-2020 October ipost yokucala wayifaka between 12 na 1 yesibili wayifaka between 1 na 2 ngile ngihlale ngikusho ukuthi mina sengimthandazile 24 hours lokho ukuthi ama-hour akwadi ungabe nje wena umthandazo wakho walapha ekuseni nawuvuka ngabo 6:30 akwadeli nje kuthandaza kwakho noma ngabe lesi-holiday noma i-weekend kuthandaza ngabo 11 emini wena nje nangentelele hour lifake ebothayili ngathi lize likuheletele bani asimathi nje thina lati kwethu wathandaza la kubo 9:30 ebusuku uyale kubo 11:30 asesimthandazele 24 hours. So bafundisi-ke sekukhona bayakuletha lokudla but ngesikhathi sabo. Ngiko-ke lokwendeka ukuthi emabandleni kube nje ngoba selibhadlela lelo ngeke likhule libandla. But don't hesitate mfundisi ukuthi nakukhona thina lokunye ngasho ngase beniyasibona abazali kukhona lokunye ukuthi siguce phasi licingo libalaceleni kwethu lokunye sibuthephe nje singakagezi nebuso ngoba yathi nawubuya emthandazweni inkosi ikhambile akudingi inkinga akusilo lihlazo ukuphumela amafinyila sorry for that khona lapho senithaphele uyive lento ngiko-ke bese siyamangala nathi asibazane siyabacela niboda nganasikhathi nasi sithi and lokho-ke kuyabalethela sicelekiso. Well, ka-VOC-ke nasita lokuthi stock resurrector Luka 12 kakhulu bazana ukhuluma ngetindzaba tenyama nokuthi ningahambi ngenyama. Ngiko nje uba ndamfunza ngabe sekundlela isikhathi ndagcina senini-check-ele yena. Then-ke sesiyafunza ka-VOC sithatha nange verse number 39 uthi khona la kuLuka 12 uthi kepha yazini lokho ukuthi uma umninindlu abesazi isikhathi isela elizakufika ngaso abengayokuvuma ukuba ifohlwe indlu yakhe. Sesiyafundzisa lokuthi umfundisi okhulume kaningi ukuthi nawubona abantu bahamba nje lapha edolobheni noma ngokuboka ukuthi akusibo abantu labadindlu umuntu lengekhathi awumboni. Ngihlale ngithi nami nangishumayela nje la epulpit aningathi noma nginifulathele noma ngibheke kuphi umuntu nase yashonile kuthiwa abana akasekho naba akayithola ingoti uphelele lapha kahlephuka yini lesingekho. So uphinze umuntu umfundisi uyamathi umuntu wajubeka umkhono wajubeka inyawo lo myuti indlebe lo myuti iliso but kumuntu futhi noma ngenteka kujubeke inyawo jubeke umkhono ujubeke ini indlebe bakhokhe nje kunye njengoba Jesu asho labathi awungena ezulwini funa athi kube umlodo nomkhono munye isandla sinye elinyawo lonye lasi lo munye shothi umfundisi ngibona abantu nawe usesenje inceko shothi usayangalungele ukungena ezulwini saziyakuchaza kukhona-ke la kuma-video ukuthi kusho ukuthini la ngenhla ukuthi funa athi ulijube linyawo lakho uligubhule uteliso usijube isandla sakho nakhona kuthiwa sangasekudla why sakuchaza ukuthi akusho physical. So ngiyamathi mina umuntu lokhansi uthi umlente uthi umkhono ude ini but umuntu so umuntu ngeke umchaze ngalama-physical features indlu le nemadimoni ayasho kuMateyu 12 uma umoya ongcwele uphuma kumuntu uye etindzaweni leti semaweni angatholi ukuphumula bese uthi bamba-ke angibuyele kule ndlu. So ungasuhlele emadimoni ukuthi nawubona njalo nje nangabe lokhu ubukela le video ubona abantu noma nisemsebenzini noma kuphi noma-ke usedolobheni guquka uvule ifasitela ubuke zinatha indlu le. Lo muntu wangena by birth utawuphuma by death noma-ke thina sitawuphuma by rapture. Kokucala lokho. Kwesibili-ke sasithi-ke ngiko-ke Jesu uyachaza lokuthi kufohlwa sabekisa-ke ukuthi angikopisi bozidlani Nkosi yami. Kusinyalo bese khona nathi nje sisaba nesitolo abantu bebeta bakhona athi kukhiwe kufakela amabhakla la. Hawu nakhona lokhu nje ungabeka isitolo eshashalazini bebethe umlokati zakho. Ngoba abantu labanye bayesaba ukuthi bangabulala umuntu uyabadisturb ingakho nje ufuna ukuthi amaphoyisa ahlala patroller even amaphoyisa emango. So bafike bacekeza bavula basika lithayela lana betha nemishini wabo bathi baze bangena nakusilini bebatini sakhanze eminyango kukahle. Phindze futhi asilabanye kuyenteka babhidlite indlu ngasemuva libonza uthi uyafika wena ncane awuboni phela uyangena ngasekhishini mhlawumbe kunini kakhulu ngathi hawu lapha ifriji ivulekile
uthi umnyango uyabuka ukuthi umnyango ukhiwe mos dangale ugijime uye ngale ngase-sitting room abekuyendeka endlini cishe tindlu tiningi nje kungenwa nge-entrance link 3 siyangena ngemnyango wasekhishini noma wase-sitting room noma-ke ngasegarage kube khona athi upaka uthi bese ungena ngasegaraji. So nawe uthi kwente njani, then-ke ugijima uye ekamereni ukhanzakale ukuthi le ekamereni ku-master bedroom noma-ke ekamereni lebafana lemantombazane ukhanzakale ukuthi mhlawumbe la benje liyame ngazi la kumnyama khona. Yiko nje ngithi angikopisi bozidlane, siyakhuthatha nje bazane ukuthi abe khona blogathe indlu ngoba sezokwendeka lokho. Nalokuthi-ke lokhu sengikushido nje, hhayi ngoba nginathi abantu bathi emnisi wazi wasikopisa. Sasho bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyasithuma ngoba ngaliva kahle leli gama laNkulunkulu leli kuMateyu 24:25, behold I've told you before. Wathi-ke uNkulunkulu hamba ubatshele ukuthi ligama lami mina uNkulunkulu igama lakhe telling before God. Before kwenteke lokhu thide uNkulunkulu he prepares for you. Ithi yenteka le ndlu nami nje nangishonela kubaba wasengafika bengiseng-right ngoba uNkulunkulu awaletha lama-symptoms wangitshela la 1 Corinthians 10:13 uthi kude kulingwa lokungasiko lokungalangu lokungakavami uthi uNkulunkulu awulingwa uthi akunikete amandla ekukwethwala lezi zulu lisho njalo lapha ekugcineni nangalicheka lezi emandla ekukwethwala. Why lo muntu uthi asashonelwe bese uyakhona ukuthi akwethwale? God is a telling before God. Leti inkonzo elabuya khona ngilehle sikufundisa kuma-honor prayer. uNkulunkulu bekakutshela ukuthi ngabe why uNkulunkulu akhulume kangaka kunesimo nathishela nasesiya kuma-academics akamniketi umfana i-test angakamniketi isyllabus. Ngiko ngasho ngathi show up always nakusikhathi sesyllabus ngoba iyeti i-test nakwendeka umuntu even etinkonzo zabobaba emkhathini weliviki lokuthi babezibani labala ngikhuluma nganako. uNkulunkulu is throwing the syllabus iyeti i-exam yalokho, so don't lover. Ikhona ividiyo lesho njalo ungalovi ngesikhathi uNkulunkulu alethe isyllabus. Phindze lenye isyllabus lenkulu akathi uNkulunkulu vuka kuthandaza uthandaze njengoba sihlale ngisho yekuye steki yekuya kalobamba yekudla incwadi yabaseGalatiya. Ngakhathi uNkulunkulu akhuluma nawe umfundisi yekuye uthandaze emankayana yekuzila 2 days. Let me show up there. Then nasekwendeka indlu ngemgcibelo engingakhona ukuthi to bed. Ngile ngihlale ngikusho kodwa bazwana uNkulunkulu akakulingana ngentulu kwemandla ngoba uyathi lapha bengithi vuka uthandaze. Leleni kwendako but-ke sitakukhuluma kuleti nkonzo leti lesicela ukuthi okay asingakukhuzi sesikhulume kaningi la sicela-ke nyalo ukuthi dana nokhanzala ukuthi akazange sasukume ede siyacela ukuthi ede kungakho naleti khathi leti lesibeka kunabe nje sithi inkonzo ngemgcibelo noma ingalesithathu lokuthi lokudla sicela ukukhuluma kunipha ngesikhathi sako lenza ukuthi bazane bese bafika late sekuba njani lokudla sokhanzakala kutsho nasofika late noma-ke indaba engekho mina nithi moshe nini bazane lokuningi ngicela nikunake lokho ngoba mina lapha ngithi ngizathi ihloko nje kuyi-fuel bese ngiya-elaborate kiko. Sizaphinde futhi sinikhumbude lokho nase sisimemedela. Then-ke siyachaza-ke lokho ukuthi God is a telling before God. So nalapha-ke leti ntfo leti siyatonisha ukuthi nakwendekile nje bathi gatha indlu. Le ndlu msakuthi uthi awugatha nje ukuthi uhleti la ukuthi kubonakala uvula umusic ngoba ubobuka nje ukuthi nakungendeka ukale ukuthi ungeva yini abantu nabeda ngelipiki babhidlida kancane njenga mina nje ngizina ngihamba etindzaweni ngibone ukuthi yabona-ke la indlu inkulu futhi kwesibili lekwendeka iseligidzini lapha yami ekufenisi labantu bahleti khale ngasekhishini nakungendeka kube nemuntu abhidlide la libonza futhi labanye sebeta nemishini akuba njani labanye futhi ukhanzakala lo mbukati la endlini bajayive bavula umusic kanti lo music nakungendeka nje isikhathi sini uciba noma-ke kube khona into ohamba athi ndakubona lokunye ngeke sikuvimbe ndakubona lokunye kube khona ukuthi so sathi-ke abantu nikhumbule solo akhona ema-CDs aleshumale yonke netingoma lebesitidlala lesitaphinde futhi sikwende itingoma mhlawumbe sitifake letinye nthi umfundisi bekasebenzisa tiphi tingoma naletinye-ke leti tawungeteka. So sachaza-ke ukuthi uma bozidlani bangena endlini babulala libonza ngeke nase bahamba lapho bone bacubunga lusebenze nalamagadi laphushukile but asi bangangena nje babe ne-access bese bathatha abo-laptop tincingo ama-TV konke nje bagijime babaleke. Ngase ngiyakuchaza-ke njengathishela ngiphi indlebe sathi Pawula uthi sinale ngcebo kule t-shirt elibumba leli bumba yini ngilomtimba. So uma le ndlu seyifohliwe yabhidlidwa kutawuyebiwa le tindlu sase sithi yini ke lokufohla lokubhidlida
ngeke ngilokudla kakhulu ulala kakhulu imisebenzi yenyama sabekisa intfombatana nelijaha noma babe namake lokhanzakala ukuthi hey babe sibani ngicela kubekisa nibetkhombono hey babe sibani naka nge-MC noma Shumayela hey bhuti sibani sithi sibani hey lo mfana lo hey unakalapha noma uyahlabela usibeka lesithathu lizulu yona mfana lo mnyaka kube khona ukuthi kunedingo kaNkulunkulu la nami nje baningi abantu kuba khona nje bangikwaba hey mfana mnisi londoloda le ngcebo libhayibheli lithi sinale ngcebo sinala magugu kunento omnisi senelisho omnisi ikhona impilo efakiwe la kuwe but then nakawenteka kumuntu le ndlu bese uyayivumela iyafohlwa lapha-ke besibala lokho ukuthi lesitabe sikubala ukuthi ivama kufohlwa ngokudla kakhulu bazalwane le ndlu number 2 ivama kufohlwa ngebuthongo number 3 le ndlu ivama sekuthi-ke lokuthi ungayi esontweni kuba kulokuthi vele sowulele noma-ke labanye bayale njalo bazana kuyenteka bajayive nasekushona live sebalele khona lathi itulweni iyafohlwa-ke le ndlu anyways sebayakhumbula-ke bazalwane sesiyachaza-ke sesithi lapha nje ngiyakhumbula nasitawuvulela incingo emagama lebeka khona satrenda kubazalwane bekathi sendela lomunye uthi ayingafohlwa nanyalo ke maswada kithi mhlaba wonke Jesu uyabuya ngoba lesahluko lesi sikhulu lapha ngetulu nje verse 35 uthi inkalo tene atiboshwe ngeqiniso okay ngile mfuna sikubuke bazalwane sikubuka word by word phinde sifunza lapha kuma TV screen sifunze ilivesi ngalinye ngifuna nje sibuyele ngokuthunywa uNkulunkulu sithathe ama-2 choir 8 amabhuku nathi bobabe labahloniphekile labanye sibabonile ngemigcibelo side nje sitohlala phasi sitofunza futhi ngiyacela lokufunza ukuthi umuntu usinakaphuma esikolweni noma ngemigcibelo noma mina emsebentini noma-ke after work angene ngabo 5:30 awuphuma ngabo 7 atilungisele yena ithekisi noma ukuthi emakhumba sekhona yini kodwa la kukholweni sikukhanzile ukuthi na-honor prayer nje bakhona labanye lokhansi ekuseni bayaphuma sebalungisela kuya emsebentini kodwa bazalwane Nkosi yami nawuthi uqala le class hayi ngabe ngekho so nasingalo nalokho nje bazalwane ukuthi uNkulunkulu asesimesabe ngicela-ke kuyamisena kule sikhulumako lokutrenda kolamalanga ukuthi the physical law came from the spiritual law ukuthi la engcondweni yakho yadi ukuthi ungahlanyela spinach letinto leti tiyabuna nje nawutithatha lapha ngibona mbodi kuphi kubune noma ngabe nawuceda kukuhlanyela nje bese uyanizela futhi awubhabhala lathi kwemagathi but uyati ukuthi inconsistency lies power uma nakusasa unisela kutazi bo 3 bo 4 days maybe a week utobona indletshana sekuphakama sesibambile spinach noma lettuce noma ngitamatisi lokuvama kubona nje lo uNkulunkulu ke lo wathuma ukuthi ngeke manje na uthi philisa ngamakhabishi ukuthi ufike nje uhlanyele bese swanisele bese expect ukuthi philisa nalapha ke bazalwane nasithi let us take ngiyacela bazalwane ngidawuthini nje Nkosi yami ngibe nginemali eningi ngabe sengimane ngiyanibribe ngoba lento ngiyibona mani ukuthi kwathiwa mnisi uthana bangaka uma bazalwane bangayinaki lento na akusho lokuthi ingekho dishumayeli inkinga ilakini nakho lokho sidakuchaza-ke sesikucoce nje kunemavidiyo lesibese siwavidela uyambona lo muntu lona uyanisela uyabona lapha bayasho ukuthi after nini nangithi uyothengisa sigulumba sakhe silashe emaklabishi nawe kufanele ube khona seyimfundisi into lekayifunze ebhunya ngiyabekisa libandla lakithi nyalo nje langanibuda lena kufunza inkonzo liphasika bese singathi spinach sesabona kuthiwani lapha sesabuna nalamacembe sathi fahla sokwasha ekugcineni sowude dithelo nako lokho sidakubuka kabanti ngicela nje lokukuthuza kancane ukuthi yathi vele mfundisi even nawe lokukhuluma ka-YouTube angikonisela ngohlwabula kuba ngasilento ayiphili kanti the same God nangasuka nje uNkulunkulu le ndlela engichaphatha ngayo nasemsebentini nje sasho one time ukuthi nyalo nje uyedaba umhla ka-31 bese ngathi sonke asoholi njengabothishela sonke mhla ka-31 noma 31 nawubuka ukuthi uyelana emsebentini uyathi sinangento ungayi mhla ka-1 uqeda khona mhla ka-31 awuyi mhla ka-1 mhla ka-2 bangayigiya imali lapha kwatshela kwenteke ekukholweni naye kwele service ngifuna sitokhenikhala bazalwane nalokuthi nje tinkonzo letinjengaleti kuba khona lokuthi ku-rotate umbhobho sicoce labanye-ke sibabonile basicala ukuyiletha le ndzaba le angisho seni give up labanye bakhulume bathi mfundisi yathi mani uNkulunkulu athi uyosijaja ngawo labanye bese bakhuluma ngithi okay ngicela-ke ngoba nawusho kanjalo sho ukuthi usho ukuthi vele ngeke ukwente bahleke bazana ukuthi phindze khona lapho yathi mfundisi ngiyabona lokho kuqinisile ngoba bakhona nje bazwana labathi mfundisi mina sengibonile yabona uNkulunkulu one day uyongijaja ngawo lo mvu loyo usho ukuthi utawuchubeka yena nakaphuma ku-local church yakhe angabhali amanotsi anganiseli mfundisi phindze labanye batshali ngicela athi mfundisi ngicela nibosibeketelela vele asendi kahle usho ukuthini subconsciously
So ingcikithi lapho ke bazana asasixoxeni sithi khohlutisa asasimjabhise manje sathana ngoba besanibambe ke into lencane nje ukuthi the physical law came from the spiritual law. Physically uyabona netinkukhu nalabahlanyelwe nje abantu batabe babuka tinkukhu tabo ukuthi okay le kubona ovemba bathi faka tovutha ubokhisimusi nomvutha mkhanza kusebusika utahamba uvukile uyobasa but ngalapha bazana ukuthi bavuke ngoba yinye lento bavuke bazana ngabo 3 ahlabule amanotes akhe a-local church yakho njengoba leti nkukhu nawe uhamba ubuye useliyana senjani asingobuka tinkukhu kuthi emakhaya uthi khanze vele utithelele kudla ngabo 2 ekuseni phinze ubuyele labanye kuyendeka balale khona leyo kwena tithi tivuthe tinkukhu la khona kubona ukuthi bantu bathi naka into enyama ingcikithi lapho ke iyafohlwa le ndlu lamalanga then ke labo ku laptop kudana tincingo ledebiwako ngiloko ukuthi nawo uthi khanze uthi mfundisi sangimi lo mina ngiyakhumbula mfundisi ngesikhathi sokukhobozela bengingasinje indlu yafohlwa tangena ke tingoma tananatela phinze futhi fakazi waloko ngoba nangabe uyakuva utakuvisisa naba ukuva phinza ivideo phinze futhi siyakucela nalokuthi ngiyacela abazwane batihlele bona ukuthi nje ngiyalo ngisafuna ukuthi tsinzitha ngokulandela msindisi ngisafuna nje ngoba lesikucela kubazwane siyathi imali nato nekuthi nje nakulesibe sibone nje ngemgcibelo sibazalwane nje basasho abazwane uNkulunkulu asikhombisa ukuthi la kunekuphila khona abantu isena balova noma ke babaleka abasheshe bahambe lomunye wagola lomunye lapho umfundisi acetha kufundisa sasathandaza baphuma bahamba wathi ibonini seniyaphi wathi dlayi lo muntu wathi awuyathi vele athi nje kude ngikujakile ngase ngiyasho ke mina ukuthi uNkulunkulu bazalwane la kalozitha la emishini ngoba kuyaphila wena bazalwane bese ke sebathinwa lide nalomunye nawumbamba lapho umbuto uthi kwathi uyapi athi kude la kujakile ngicela sikuhloniphe bazalwane kusunelidimo nje lethi hambani nawuhleke besitulweni liphoko kwenda nje kwathi uyacansuka uyahamba asilincobeni bazalwane phinze futhi liyendeka nasemasondweni and ngihlale ngikusho ukuthi uma kunetinkonzo nje televiki linye ngiko even na local church yakho nabangahlela tinkonzo next year ngaSeptember udava athi iyaqala nga6 8:30 tiyaphuma sijalephi ngoba sikhala ngebantwana lapha kuma drugs nangendeka nje mina nje angisabi lokusho nala kuma video kukhona lokuthi ngiyacela nebazana ukuthi ngoba leti nkonzo kuba khona usitela iviki linye like nangabuka nje labanye bemnekendeka dithi awuqala nje ngemsombuluko siya kuye tinkonzo noma nini nawungasunaka ukuthi leti nkonzo leti tivama ukuthi you can't start ngapho September daze libe khona next year ngihlale ngithi mina ngibani lo ngafa ngibe ngibuke naba bakangwane noma ke noma ngabe ekhaya ngabe kunemthimba nawo lo khanze umvu ushada kanye empilweni ukhanze ukuthi bengibuka nabo babe nje steki kuthi nakuthi iKingsbed estate utawulalwa ngabo bo1 bo2 ekuseni lokho sebahambile bona emhlangano embabane uhambe kahle kumsebenzi engwenyama kakhulu kangakanani ke ingwenyama yasezulwini bazalwane uyakubona ke sekupholela uthando nengaphi ungakusho hayi mfundisi izini semsebenzini kodwa abantu bayebukela ibhola ngizobe sekuseni sekubuye lesi kushoko ukuthi lo kaNkulunkulu kuyatheleleka ka generation lenje ngicela nakhona ngabi khona ukuthi ebebungathi yamfundisi ngulosijaji ngicela singafiki lapha ngeke akujaje uNkulunkulu ukuthi awenda nawe usho kanjalo usho ukuthi awufuni nokuthi nyisa uyabona sikusevisi mbamba ngitsheleke nasekukhona lokho ukuthi asikhulumi ukuthi nyalo sijaka isikhathi sisemsakadweni sasiyakhuluma lama hour lesitawacela ukuthi thulisa konke nje utele libhuku lakho sibukane phinze ubude bakhona nje nyalo sebathi ukuthi ngoba vele ngolokushumela lokufundisa kwethu asizuba zubi noma ngabe kungaba khona but nje nalokuthi nje labe bakhona nje ngemgcibelo ngasho ngathi wambona phi nje umfundisi uhleli phansi nanga uhleli lapha etafuleni lapha eTulu labangathi ethembelini ukuthi nali aliphakeme lapha wasambona umfundisi ohleli phansi ebelesonto nje umfundisi ngeke ajuluke ehle enyuka sifaka le setup ukuthi this is a school bantu babhubha ngekusola lwadi ngiyacela ke ama YouTube amahle nani ka Facebook nakuphi kuphi it's time for this sesibe nemaklasi nje la utawuthulusa konke njengale ngoma lekhona la lethi ithulile inhliziyo ilungele kuzwa izwi lakho sathi inhliziyo siyathi singithetha sathi ke nyalo okay ngesencele nakuthule inhliziyo then ngesekudla khona kulive then kenyalo lokwendekile abantu bathulise live ngikuyinhliziyo izinye ingoma ithi lo mfana wathatha lifa wayakanhliziyo ngisi inhliziyo akusiyo le ebiology ngilama action yabo na utawuthulisa kudla kakhulu ukuhamba etshwaleni kulala kakhulu kubona bo TV bo WhatsApp bo Facebook ungakuthulisa lokho inhliziyo ngileyo thetha kungathula utawulive
but ngiyalokwentekile thula wena live ngikhanze umuntu uhlethi kakhulu social media baxoxa indzaba nako lokho-ke sidabe sikuchaza ukuthi bazwana sesithulise inhliziyo live le ngoma ngizothi nje ikhashane nami la kodwa-ke ikhona ividiyo la thula manje kwenhliziyo sengifuna ukulalela izwi leli eliminya lomsindisi owasifela le ngoma leyo. So kwentekani-ke these days bazalwane bathulise live kunye kufuna kuthule kwathula lolo kunye lolunye kuyabenefit. So wena nje nawuthi buka ukuthi yini sewuhlala kangaka ka-social media yini wena tindzaba uyadada lesi sikhathi kuze kwaba khona lokunye kwaba khona wathi khanze guilty ukuthi gaca lesi iBhayibheli singathi gaca tindzabeni yini wena tindzaba tasibani uyadada sawuthulise kufunza live kungathula live inhliziyo yona iyalalela kungathula inhliziyo nabo bomfundisi bayithulise ngeke umkhanza kuphi ngiyakhona-ke kulalela live ngiyacela maswati asithuliseni inkonzo isitova live and-ke buka ngisachaza asiphinde singene kulokunye-ke ngisachaza utobona ukuthi kufunakala isikhathi sami lapha ngibese esikolweni emalanga lesitawacela nje sithi bese siba ne-consistency inconsistency lies power then-ke sengiloku lesikuchazako-ke ukuthi indlu ngafohle bese lapha ekugcineni-ke nakhona nesakuchaza ka-VOC bamangala abantu ukuthi uthi lo mbhali verse 58 uthi ngokuba nqa uya enkosini nomelene nawe ncengisisa usesendleleni ukuba ukhululeke kuye nawe lomelene nawe uthi funa mhlawumbe akuhudulele kumahluleli umahluleli akunikele kulo iphoyisa likuphonse etilongweni. Jesu usho ukuthini ngiyasicela lapha ukuthi utisho yena ukuthi ngoba nca uye enkosini le nkosi nguye ngoba Jesu lithi iBhayibheli niyakwazi lokho utabalijaji nyalo nje usengummeli ngoba iBhayibheli yamangalisa Jesu ngesekudla ungummeli masinyane the same ummeli utabalijaji so le nkosi ke nguye le judge nguye then-ke yini lo lokubalako dingelozi nasethatha abantu tibayisa kwehlulelweni leli phoyisa yini ngilo-ke leli tingelozi iBhayibheli li-specific ukuthi ingelozi tikuthatha tikunikete tikise etilongweni nguphi kusesokweni anyways nakhona sakuchaza athi ngisokubambile then-ke sesimbula nako ukuthi yathi mfundisi yathi bengicabanga ukuthi ngicabane namakhelwane ngoba Jesu ngasho ngathi Jesu uthi indlela eningi ukhuluma ngeparable bambuza abafundi wayekhuluma ngeparable uthi yes nina niphiwe tiniconze timfihlo lapha siyatifihla letinto vele bazana kunjalo kukhona lapha noma sesifundisile le ndichubeke ibe imfihlakalo bese siyakhona ke thina kubona ukuthi shothi ungiliphi licembu thina bazana siphiwe ukuthi sisibone timfihlo anyways vani ke leti imfihlo ukuthi Jesu wayifihla kakhulu lento bekade sithi batawuvela abantu abatayimbula so ngokuba na uye enkosini nalomelena ngibalo lomelena akusuye umuntu that's the flesh hayi yasiva sana sami siyakhala this is the flesh uthi Jesu uma asengibize futhi ngihlala uthi Jesu uma uye enkosini shothi nami nje ngingumfundisi mnisi ngiyaya le 2 Corinthians 5 verse 10 lokhu ngisakuthini nge-ordinary prayer bebazane bebakhona sakusho lesihlanu lesisuka kuye sathi we shall all stand before the judgment sonke sitawehlulela lithi iBhayibheli ngakho konke lesikwendile whether kuhle noma kuphi we shall be judged shothi ngimfundisi mnisi angikhulume ngamuntu osheshe ungive kwawo ndacatha ngazo ukuthi ngamahede even nami ngidawubuta mnisi boya ka-VOC what was the motive ngize ngikhotha nje Revelation 12 Revelation 2 lothi uNkulunkulu ujudge the motives shothi namfundisi ngoba siyathi ukuthi nakukhala licilo kwathini lo 3.5 years siyahlulelwa 3.5 years singena emshadweni elondlo emhlabeni 3.5 years nakungendeka namhlanje kungilesithathu emhlabeni uyavela umphiki Kristu then 3.5 years uphula sivumelana ukuba nokuhlupheka lokukhulu Jesu nakathi kuyoba nelusizi lolukhulu elingazange libe khona bekasho ukuthini lokho lokwashiwo ukuthi batafike bathi uyamthanda Jesu bajube ecilicane uyamthanda Jesu bakhuphula udelisi uyamthanda Jesu bajube indlebe kula eBhayibhelini manje ukuthi kubekwe ukuthi nje uthi Jesu kuyoba khona lesizwe lelingazange selibe khona vele nje abantu basonziwe but lapha kuzikwendeka mhlaba wonke ngoba kutabeke nomphiki umphiki Kristu bazanakaze ede emhlabeni futhi iBhayibheli lithi ngeke ambule sesekhona lokunye ke lesitangiyamisa kancane then thina ngalapha singena emshadweni olokundla and then emhlabeni ke utakwenda amabomu uNkulunkulu lenza beyatholakala nakuLuka 16 ukuthi hey Lazarus uyadududa wena
uyasha lapha ngoba uthi Jesu ngo-Abraham, khumbula nceke wena usemhlabeni uthole konke ngoba njengoba abantu badla konke bayeba bafuna nathi sebe unomfathi munye udla ngomhlathi munye iyuti lenye iyajola banatha tshwala. Sibo Lazaro thina, Lazaro usho umflo lophuyile, sithine siphuyile kwebeni nje, thine siphuyile kuhlobongeni, siphuyile kuphuyeni, siphuyile kubuleleni. Ngiko ngasho ngathi bantu abatawungena ezulwini bo Lazaro. Mane akumele sibe bo Lazaro sesiswela imali, sesiswela i-health emtimbeni, but nje kuthi umuntu otawungena ezulwini itawungena bo Lazaro. Umuntu otakhansi uphuyile kwebeni, uphuyile kuhlobongeni. Phindze futhi bo Lazaro bona badli noma beyini. Then kuthiwa Lazaro uyadududa la, nansi sitawudududa ukwenda emabo uNkulunkulu lo 3.5 uba ngu-42 months, lo 7 years, 3.5 lo 3.5 wokugcina thina singena emshadweni lapho sesichelisiwe. Ngilandzeke lokho ukuthi kuthiwa-ke bonke abantu batawuma phambi kwesihlalo kuthiwe mnisi, what was the motive? So nathi-ke nasisuka la siyowehlulelwa emahedeni atawusala wona. Ngiko nje lithi iBhayibheli lithi uma sitehlulelwa thina asiyowehlulelwa. Phindze futhi uthi uPawulu, anodini ukuthi nindawuhlulela tingelosi phindze nihlulele nebantu. Thina ngeke sihlulelwe emahedeni. Mina nje angibekise ngeke ukuthi kwehlulelwa kube khona ukuthi kunetidzawa netifebe la. Ngoba itawuthethwa indzaba yami bese-ke uNkulunkulu sokuthi mnisi naba ngisho bengiba nakhona utazi uNkulunkulu lona bayakhuluma kubo YouTube. Anyways, leti ndzaba leto tibandi ngangidlela isikhathi but ngiyabonga sokuthi bambile. So angibekise ngami verse 58, ngoba mnisi nxa uye enkosini nalomelene nawe incengisisa. Ngibani lomelene nami? That's the flesh. Then-ke sokuyabuyela-ke ukuthi nasi yakuma-honored prayer, noma ke honored prayer ngoba nisayithanzi ngakhathi nje uzile lesitala esikusho yekuye estegi yekuzila 2 days yekudla incwadi yabaseGalatiya. Nami bazalwane lo mfana lo ngiyamncenga ngize ngiguce phasi, angingisho lokuguca phasi bese besingathi nje kuyenteka inyama yami nani ngibona ngihamba edolobheni ukuthi kunemfundisi leseshito ukuthi bana kasekho yini lengekho, umfana waDude nomfana waKhashana, inja lebovu nenja lemhlophe. Bongayibona le nja lemhlophe iguca phasi iguca kuna inja lebovu. Noma-ke bongambona lo mfana waKhashana aguca literally, aguca utakubona leli gama lesi literally licela uli-underline. But bongambona lo mfana lona aguca literally athi lo mfana waKhashana aguca lo mfana waDodana athi please ngiyacela nje ukuthi ungikhulule ngihambe ngisondweni ngiyothandaza, because nawe ubuka lo yini lokwenta ungayingqungqutheleni yabobaba yabomaka. Ngibese nje ngiyatumeka kusofa ngalala bakhona nje bantu lokubeke khona ukuthi lisondo nasibemela tenkonzo bangabi khona ngalokuthi ibiology ithi ungadla kuba ngathi ngabe uyalala. Ngakho nje kuzila kunemandla. Njengoba utawubona nje ngakusho lokunye. So kuncenga bungasibona bongakhanza sigucebe. Uba wathi nje ukuthi nangizile mina 2 days ukuthi angidli. Ngisuke ngiguce phasi ngithi inyama yami ngiyacela shame. I'm sorry to say that. Ngiyacela shame. Ngicela nje ukangiyise sokwena. Ngiko iBhayibheli nalifunza lesitabe sekufunza ukuthi nakuthiwa carnal thinking kucabanga kwenyama, fleshly thinking lisho ukuthini iBhayibheli about that. Then-ke phindze futhi lokunye engikuthandayo kunokuthi mfundisi na ubuka vele lento ngeke sengiyiphike manje naye ukuthi mfundisi uhlale usho ukuthi nangabe uthi umfundisi wakho uthi la lapha hlobo ngako umfundisi lona lo hlobo ngalophika ukuthi awungena ezulwini. Tazi umfundisi ngeke mfana wami. Lona nakatshwala-ke mfundisi nalo dzakwako-ke nalo bhemako utawungena ezulwini. Tathi ngeke mfana wami. Phindze cela umfundisi ungibeketelele. Nangu lo bulalako lo yebako. Hawu mfana mina ngeke angene. Nawungabala leti ntfo kuthi umuntu ongahlobonga emoyeni, lo ngaphinga emoyeni, lo ngebe emoyeni abulale emoyeni. Lela ngimsebenzi enyama. Sitawungena-ke nasesihleti ngoba ngiyakungena nje uthi nani eSouth Africa nje lungisani nabo bonke abazalwane sitohlala phasi nalokuthi kahle ukuthi sibe sibona na John uyakusho nawufunda incwadi zakhe le 31 chapter 2 John na 3 John uthi lokunye angafuni ukubhala ngeliphepha ne-ink ngithinte lokho asikhulume sibonana ngiyacela kokumfundisi. So utakubona ke lokuthi hathi vele mfundisi imisebenzi enyama phindze nabaseRoma 8 lona lesimendako kuthandazela base-AC lemabandla onke sitakuchaza nakho nasesenikhona sesenibona sikuchaze kabanti uthi laba senyameni ngeke bamthokozise uNkulunkulu. Why? Vele na uhlobo nguphinga ubulala weba kahulumende webela hulumende webela enkampani. Wena uyabona nje inkulu iBhayibheli sibani sebafana nembeza ukuthi nina nembeza noma webile nje ukuthi vele nibrand niyakhwabanisa nize nebe netimali telisonto vele ningaboni babathi bashati balo nasenkampani nahulumende lo mbhade egcinene yena lo Luka 12 futhi kunto lokufihla ke le mali lokungayo vele so kuyavela
one day yabona nje nabe khona webakho sola ubona na ukuthi bani lomunye naba nje bo president kuyenteka lomunye ngibekise ukuthi lomunye ukhanzakala ukuthi nga2000 wawina lekhetho waba ngupresident uve nyalo ngabo 25 years kuthiwa akede atophendula uboshiwe vele kube khona ukuthi wakhwabanisa indiza bekahambe ngayo ukuthi so ngiboni ngiko noma ngabe uswajule masithelele it's just a matter of time asikuhlonipheni nje bazwa eBhayibheli labanye batho asikuhlonipheni nje iBhayibheli nalithi konke lokukhuluma eminyameni utawuvela ebaleni futhi lesi sikhathi akusiko lo ebaleni le kuthi kuyokhulunyalela ngesihlalo sekwehlulela lokunye kwenteka la mina nje ibelieve yami kakhulu ithi ubalela vele 100% ithi more than 90% tindlo letendile ngiko nalomunye nasafuna ukungena ukuthi ezulwini lomunye ke mhlambe nase afo yathi mina ngimla ngabulala umfana wakho kube khona kwendekeni nginothi benginemona athi thathu wethu abantu abakho baphasa bese tiyaphuma tindzaba lo mfana asinzwile ethendeni yakubona ukuthi Jesu bayaqinisile wena kwenyalo nje ukuthi usangalimukele livangeli elingilo liyahamba lekumphathi lithi labathayela lawa ngaweba lendlu lengakhe ngalethi ivalo lethi ngadeba ebazalwane kunento thini anyways stanitshela ngoba kumnanzi bazalwane bangumfundisi ngihlele ngibonga nje ukuthi ama fingerprints ethu akafanani I just love myself ngihlele ngisho nje ukuthi nekukholwa singakujaji ukuthi abantu abaningi nyalo nje kwatiwa ukuthi umfundisi abantu sebancane kanti bazalwane ngikhani ke umuntu adiva kuba powerful ngoba lungathi noma sihamba siyalela sibeka ama TV sifundisa ngiloko yabona nje njengoba batakubona labanye ukuthi nasekukhona sesibaningi intaba khona ke bakhona nje longathi but associate nathi ngoba bangazi ukuthi nje wena okay noma akusiko kuwa ngasi nje awusasi powerful kanti kungaba khona ukuthi ukhanzela isondlo lebantu bangi 5000 kumbe stadium noma lesondlo lelikhulu kunema TV screen la lo powerful akusho ukuthi labantu banjani bafuthi abantu nathi bafuna kubekwa thanda sekuningi nje abantu labanye futhi asibathi noma bagadile but nje kokwenda kube kufishane ungakhanza abantu bangi 5000 ishumala lenceko don't judge ukuthi kunosi nakho kube khona twakhansi labantu laba bathi ishumi umntalo noma bangi 500 noma basenje 500 ukhansi bangi 50 ya okahle 50 but uthi uva lesemon lendlu lekhulunyako lapho uthi sinjalo ke nathi ngakhetha lokho ukuthi sesaba nebantu abaningi but siyathi lobo kukhulunywa lapha ukuthi it wasn't powerful then nyalo sengikhani umuntu mina ngikhani ngitiva nyalo nje nalendlu le ngiyesa sikolwa futhi ngifuna ukufundela ukuthishela wathi uNkulunkulu sengifuna ube ngithishela ngala ngikhani ke ngufu ngakho nje lokho lengikhulumako noma bebe bakhona bo YouTube bengeke ngene kibo ngoba vele bekhona nje ukuthi abantu tiyajayiva nemfundisi nisilohlabela ngiko nje abantu bakhona inkonzo nakasahlabeleli lokuhlabelela yini njengoba nakhona sihlale sikusho ukuthi kuhlabela kucala emanga nithi akubona nje nako ngisengabona nje umbono kunengoma lethi ngokulandela msindisi wena wachitha igazi noma abanye khanje abantu bahlabelela lento nase sesibreaker down kusho ukuthi utakulandzela ini lo msindisi ngibani ngilokuthi yekuzila 2 days yekudla incwadi yabaseGalatia yekungalani ngabo lesihlanu yabona sesibreaker down ke kuba khona ukuthi wena wachitha igazi noma abanye bakudela manje lengoma nayihlatshwane yasukuma ke but ithile lengoma ngiko nje ngasho ukuthi umfundisi bazana akahlabeleli physical but ngikhani ngihlabela mbamba bize lengoma lethi igama lenkosi lingiyo incaba yini lencaba ligama lenkosi akusiyo lama alphabet lathi Jesus but ngile minis njengoba ngihlale ngisho ukuthi nangathi ngibuye emasimini ngixolile bese ngiphuza ngegama logeza ngeke sengihlophe sho nje kufanele ukuthi umfundisi baphuza ngegama logeza abida abantu then nyalo sengiyekele ukuthi ngibide abantu phosi ngegama logeza sengithulile nje zonke ngifaka lensipho ngiyageza ngidawuhlobo so sathi ligama la Jesu ngeke likusebentele nale alphabet kumele libe yiminisi yekuyothandaza estake yekuzila 2 days phinze lengoma kanye nawe Nkosi ukhaze bahlala mangihambe imihla nyalo kumfundisi akasakwendi lokho sokucala ke nyalo ukuthi leti ngoma salathi sale sithi hlabela ngala senengivile nawe ke think of another song anyways angibuye ke ukuthi so nakuthiwa nangilomena wencingisisa ngoba isikhathi sami bese sesidliwa nginako le bengikupha kona then ke nami ke everyday ngiyancingisisa so nyalo nawubuka ukuthi kuthiwa ke ncingisisa nawo sasendleleni ncingisisa nanangilomelene nawo kuthi akukhulule ngoba nangaba umncengi utakujitshela sogwena ngoba ngiko nje iBhayibheli singahambi ngokwenyama
inyama ke iyancengwa. In fact le mvo lela bazwana ndazi nje inkosi ihleli esihlalweni. Ubowathi nje wena nakukhona ukuthi uzilile noma uva buthongo ukuthi angiyekele mana ngihambe nge-honor prayer. Ubowathi ukuthi umfundisi ungisidile uthi ngiyancengisisa. Phinde nakukhona abavla abasha. Naku lo sisi uyambona simuhle nalo bhuti uyambona simuhle futhi ningacabisana ningalalana. Ubowathi ukuthi nakwendeka uthi no ngicela singakwendi lokho. Yebo kona singakwenda futhi ukuthi lapha ngasibamba. But ubowathi ukuthi na ungakwendi ufeza aliveze ukuthi ubhizi uyancenga. Sonke siyakwathi lokho utshwala ububone la nekubhema ukubona la nethi intombi letinhle. Ebesikhathi ungathi khanza umajoko la sogezi. I was wet. But no. Bese uyabaleka next time uyak-avoid. Lo muntu angikhuluma lokho inyama iba arose ngoba lokunye sithi akubaleka. But wathi lokho ukuthi uveze unejoy ukuthi angalali nalo muntu. Nethi imali kanjalo phela abanye bethu inkinga into kulala netshwala. Le mali nje ube khona ukuthi utayiva le joy ukuthi njoba ngihlele ngisho nje ukuthi le nto lena wangayenda emsebenzini ngaba ngiloku opposite sex kube ngilokuthi imali akwayebi. Ungafika ekhaya lekubo 5-7 insamba abantu ufunza iBhayibheli so uve unejoy kanti nakwendekile le msebenzini ucabisa umuntu nalalana weba. Litawuthula leBhayibheli. Ngile hlele ngusho ukuthi laba labantu ungena ezulwini bazana wayisono sibe ibhamama kanje. Laba labantu ungena ezulwini ngeke baze basende. Njoba nami ngihlele ngisho nje ngento engangichithe ngebe. Futhi bangangiboni abantu. But ke liyakuma-order la ngihlala khona leli Bhayibheli ngathula ngikukhonze ngikhona ngiguilty. Manje ngeke ngilahlekelwe nginabunandi ngihlele ngibuva la ngithandaza ukuthi athi Pawula ngiyambonga uNkulunkulu wabokhokho lenimkhonda nganembeza. Unless ke bazwane nembeza zowafa. But lingesabi siyanibida sifuna kutongena kusevisi. Ulivelela igama lesevisi mos. Sidabe sikhuluma ngokwenyama. Utabe siyayibona lento ukuthi mfundisi nokuthi sono sibe nje. uNkulunkulu wende mabo wangitshela mina wathi mnisi lapha labatawuhlwithwa. Sibale nje tono kancane. Lo tshwala lobungaka ungazi ubuya ngiyabubona nje nga-2026 tabe bunjani. Lo tshwala lobungaka nalokuthi imali kahulumende iyadliwa ngoba niyaganga nani nini nani labanye banifata enkosi labanye bobakhe labanye bobani. Niyaganga nalele bohulumende. Kuyaganga bo makhosi bo president ma head of state kuyagangwa. Bazalwane baganga nabo ngosibathi siyatshela lokwebethishu nje uhulumende ukuyagaya insipho. So jwala weba sengiletha opposite sex kuyagangwa. Tabe kunyukile na next day. Then ke uNkulunkulu wangitshela wathi mnisi hambe ubatshele abantu laba labatawuhlwithwa. Ngeke ubakhanze beba, ngeke ubakhanze bahlobo ngabaphinga, ngeke ubakhanze banasa tshwala. Angiphinze ngikhumbuleleni ngiloko ukuthi ngiyakuthanza kubekisa ngami. Kuthi maka mtshali ngamchithela lapha ngifike ngihambe ngibe ngigeze angiboni ukuthi ngilele nomuntu. Phindze futhi imali ngayeba ngifuze mkami leni imali lena ngiphiwe bazwane bathi mfundisi sicela ukufakela imali ku-account asambe siyikhokha kanti ngibhizi lapha mhlambe ngendatha insango noma kumbe ngebili. Nawo konke ngakuba netshwala ngabunatha angangiboni ukuthi kutsakiwe but nje kahle ukubekisa leto kuchitha nalethi tekunatha nalethi tokweba ngeba make mtshela ngabona. But nayi into lengenda ayose ngoba ngihlonipha yena ukuthi mkama yabona nje indvodza nentathi mina umkami ngiyamthanza kumchithela ngibe ngithi yabona wena udaba nenkinga. Lokhu ngenda ukuthi ngingachithi noma amathuba khona. Lokhu endathi ngingebi noma amathuba khona. Kuthi yebazalwane ngihlale ngisho ukuthi umloso wanambitha bunanzi baNkulunkulu ngeke bona sendiso. Nami ngibona lo sinali iBhayibheli nali ngaliva nali. Kuthi noma ngihamba ngichithe ngigeze make mtshela ngangiboni. Nakho konke lesikubalile. Kuthi ngiyacabanga nje ukuthi sengikwendile ke sengigezile ke. Ngabe ngaba yini mina le ngekhazi Jesu wami kwasho umuntu. Ngalokuthi bazalwane kodwa lesikufuna mina ngifuna kuya ekhaya. Unless you don't believe that Jesus is coming back. Dinto ke ngifuna sithi icoce letho ngoba yabona amadoda nje ngabona abafati abakwendawo. Nalokuthi abantu banalokuthi yabonini ngoba sesikhuluma iqiniso bazalwane. Nawubuka ngihle ngathanzi kubekisa ngathi. Kukhona ukuthi abantu babone ukuthi nayi insizwa nayi intombi mayemuhle lo mfana. Yabona nje nalabantwana laba bafana babonako bale kubo form 2. Lasebavuthiwe emtimbeni nemantombazana noma ke labanye bo form 4 phindze uye lapha etertiary uthi uyabuka ukuthi ngicale nje ngalapha kuvama kuba ngilabo sisi la ugcina ngabo usha libona leli jaha kuthi leli jaha even asemtimbeni nje lihle phindze uyambuka nasebusweni bosisi baze babe khona lo muntu lona nase sengicaba because bazwane nasi likhuluma liqiniso uyabona sinawubuka abani kuthi bani nase sikhona nje ukuthi we are clothed sesendi kissing sesibambene nabani ngoba thina lesishadile kuba khona lesi iBhayibheli umkakho emabele akhe akakudzeli nombulo umkakho ube khona hayi muhle namuntu nawo. So nalapha ke kulabashadile ngo nje amadoda kuthiwa kade ithiphe
Seniyabhica nje konke. So bahle abantu balesikhathi. Uyabona lokho ukuthi yini lengakwenda nje ukuthi ungathi yathi bani nasesikhumula sesigeza. I'm sorry to say that nina labasha ngisini kwesikhashana nje. Kuthi nasekukhona ukuthi lo mbuzo enginaye lo umfati wabantu phela indoda yabantu le. So tibude yini imvelo lengakuyekelisa nje ukuthi ungahamba uyophinga uyahlobonga. Like nje ngikhuluma nabantu labasha kwanje la khona ngihlezi sengithandaza ngikhala kuNkulunkulu ngithi ish yathi Nkosi ngiyangena ecatshweni labantu njengoba labanye basho nje ukuthi noma ngathanzi ke lokho lokusho bese siyagobhisa abantu ukuthi sonke sifundzile esikolweni manje kisiboko senconywana emayunifomu yasinje. So banibani uyakhuluma nabo ema-2000 balabo nabo 15 16 bekhona simfundisi ngoba labanye ecingweni kubala kubuya la stopbook bekhona uyabona mfundisi ngaganga nje bani ngamshutha angaboni kuthi uma silapha e-science lab sendi experiment ukhansi sonke sibuthene etafuleni nangizibani ke so bhabhela etafuleni i-uniform yenyuka kani ngisho ngathi I'm sorry kini nani labatsala i-uniform yenyuka ubone emathanga akhaneti boya lo munye azathi inkosi yami. So basho ke labanye abantu bana to cut it short bathi mfundisi sende njani phinje yambona abani nasafaka i-uniform yambona ama-hips yambona umtimba wakhe ifika phinze kuyenteka ke nakuya kuma-sports njalo aba labajimako nje uyambona abani kanti uyamathi noma afaka i-uniform ukuthi unetiboya then usuyambona ke ufaka i-track suit uyambona ifika asesikhulumeni asesiphume nje bebengathi asiphume emoyeni sibe literal. So nako lokho wasikhalisa ngaba like hey Nkosi uma labantwana laba bangakanambisi na into naye umfundisi wena ngicabanga ukuthi ngikhuluma kangaka nje ngithi labantwana ngizabanambi unganambitha awunenzaba athi sibani uKvile uyambona labanye baze bagange mhlambe banambona geza kube njani ambona umtimba lo nje yebo ngicela ukukhuluma konke yinye into leyo kwenda ukuthi noma uyambona umtimba uthi ngeke. So siyabona ke imandate yemfundisi seningivile bazane ukukhuluma kangaka mfundisi bo YouTube bo Facebook unalokuthi uma nje iyouth singayenda seyicabhade sitawubonana nje lapho bungeke ungibone nyalo icabhade nje ukuve lenza sekhaya kini ngiko Titus uthi umusa kaNkulunkulu ubonakalisiwe kubantu bonke and this grace teaches us to say no to ungodliness. Lokho ngikwathi ngami phinza sendlule labanye bethi inkinga nalo titekulalana imali nayo ibe nema-hips uyibone ukuthi hathi imali ngiyayithinga phela la ngingafaka emathayila la ngetha petrol ngingakhona ukuthi dizili ngethi sikhuluma nakhona uthi le mali nayo ngiyayibona ngayeba but mahemine kimi nasengihleti ngifuza leBhayibheli awuthula kuthi du ngithi khanze ngigilty athi ngisenginiphile ke bazana kunenzaba niyangixolela lesikhathi sami lesi sambili ngilese lokho sacala ukukhuluma esigangeni athi labanye bayokhumbula kancane bese sithi siye esigangeni uNkulunkulu asitshela ukuthi kunento lengakayikhulumela kalozitha ngoba lanyalo nje nongeva ukuthi batshale bamemethele basemhlungu bakalavumisa siyathi sihamba as a team sibuya kalavumisa nalezinye tinto uNkulunkulu la ngekadikhulumela kalozitha uthi hambani niyofundisa le lokunye usithathola epulpit sikhuluma nebantu bakalavumisa ngiyabekisa abantu bakalavumisa sikhuluma nebantu bale kumathabo bale speak bale stake ngiko nje mina nakathi uNkulunkulu gijima estake ngiyathi lokuthi tinto lesikhuluma konje bazana lesithethele ukuthi simlalele uNkulunkulu noma kubitha bo petrol but we go there sinilandzele i-message esikhathi le labaningi kuba i-confirmation livangeli lilapho ngiko nje asingamblame uNkulunkulu ukuthi abantu bahle imali ibekeka kabi kunento ndathi sinelikinopo lethu nangakubitha kanjalo noma kuyini kuyinguqunguqu kunento lephakathi kwethu lethi ngeke nasigathi ukuthi umfundisi ungakuphi ngiyo lenzaba ukuthi siyancengisisa ngoba nxa uye enkosini nalomelene nawe ncengisisa sosendleleni nalo ukuthi ukhululeke kuye sikhululeke enyameni ngiko kwachamuka umfundisi wathi lenyama lena yintwana sithi mina ngimdzala kunami mina ngilomva ngekhathi ngimdzala kunale nyama lokho kodwa kubona ukuthi ungebe kahulumende ungachithi ungahlobo ungaphinga nakho konke angigcine ngokuthi ke bazalwane kube kuhle ke kuNkulunkulu ukuthi bazane sibacelile ngemgcibelo sabeka 11:30 bangedi bekuziliwe I think sabona ukuthi bekuziliwe ke ngabazane bayade ukuthi angadefile umfundi this time sekuthi nje ungazila njengathi nje ukudla vela sidle kakhulu but this time kutabe ngasibo ukuthi sizilile ngiyacela ke bazane ukuthi nga1 sesikhona basibuka emsebenzini
Sendele ukuthi kuyabhaliswa-ke nasiphuma emsebenzini sithi ngwe nalaba abafunza ukuthi isikole sethu kuvuliwe. Sendele ukuthi ngalo 1:30 ngikhumbule sikushithi sikudla ngesikhathi sakho. Kukhona nje sibe sikwenda ngesikhathi esibekise ngaso. Sibe siguce. Sendele sithi bazwana kwendeke bafike sebafika 15 minutes. Wathi sozuluzile Sibusiso. Nako sendele ukuthi nje umzwana ukuyenteka athe spa ngiyabekisa. Ashaya kancane ngoba kumesaba uNkulunkulu. Kodwa inkonzo uyathi ingenile acoce. Emsebenzini ukuthi abantu bagijima. Lekunanganaka nje ubuke ngabo 8. So sokuthenya imoto kube khona ukuthi sethenya abantu basemsebenzini. Ngiyacela-ke nalapha ukuthi lo mcimbi lesiya kuwo lo. Senda kanjalo nje bazalwane, uNkulunkulu sobusizile. From lo 1:30 sesicalile siyahamba-ke siya le kubo 5:30. Inkosi silungise imoto singathi bese sithi ngoba inkosi kuyendeka iphunyuke nje. Yabona kwabuhlungu nasibona abazalwane babona lapha sekunjani nalokuthi ini nje sesikuchazile la. Then-ke phindze futhi sesayenda le nkonzo lena abazalwane ukuthi sabana 3 section ngelisonto. Samala bathi awungena ekuseni bese bayaphuma-ke kubo after 10 sebaya emasontweni. Igroup yesibili after church bese yogcina ibasenzambama. So nanyalo-ke leli sonto lesiyakilo sishaya double. Futhi-ke sonke siphelele ngalomgcibelo. Nani nje basesichazile. Bese-ke sekuthi ngelisonto sitawushifta kucala besibeke 5. Sitawushifta ngoba sabona ukuthi bazwane selemadima kanti bazwane ngayibona lento ukuthi la bantu abakhona nje kushaya bo-3 sebagezile ngabo-4 kuyathandaza bese siyaphuma ngabo 9 bo-10 sekuvela umbuso uka straight esontweni. Ngitshele ukuthi bayini leyo service leyo. So siyacela nanyalo ukuthi igroup yokucala cela ukuthi sibeke 6:30 nalo 6:30 hayi ukuthi siyafika sesicalile sigoce phasi sitakwenda lokho nje ukuthi abakhona specifically njengebhola nje ngibuke ukuthi ku World Cup igame iqala nga4 vele exactly lokho asingahlulwa amahedeni angisho sebebhola amahedeni kodwa sengishido in brackets. Then-ke bese igroup yesibili ngoba lapho from 6:30 sithi until 9:30 sicela nje 3 to 4 hours so 9:30 sendele inkosi nayisithi after 10 sesiyahamba-ke sesijake emasontweni. Then-ke igroup yesibili sithi 1:30 sendele singa-1 niphumile nakhona ucela esontweni ugijima uteka lozitha. Then bese kuba khona ukuthi-ke ngalo 2 nakhona sesicalile until kuya kubo 5:30 to bo 6 bese igroup lenye-ke nga-6 iyeda until bo 9:30 bo 10. Kutaba kuwe labaningi sababona nakule bengisho-ke kuthi ababona labanye beda kulena baba baningana kulena yanga-6 ngalokuthi bazalwane base bangaphuma esontweni kuhambe kuyodliwa-ke labanye balalalale kancane. Njengoba sachaza nje ukuthi kuyadliwa la sidabe sikuchaza lokuthi nje njengoba sathi bo biggest brother ukuthi dlalini inyama yami bantu emaswati ayokosa nalapha-ke i-biology ithi ungadla nje bese banebuthongo. So sabona-ke sibazane baphumile ngalobona bahamba badla-ke ngoba kuyosiwa noma labanye bathenga lamadolobheni. Ungabuka nje bazwane babukele kubo 2-3 ukuthi kwendekani la. So nathi abike inkonzo. So asikudedeni bazalwane. Siyacela nje lapha ukuthi nalapha nalokuvuka ekuseni. So lena nje yasekuseni yasemini yaba incane but nayo igroup lethu anga-6 nakhona-ke ngilokuthi abantu bebalungise imoto but nje bazana ngoba sesikolweni ngihlale ngisho igama leMangangawane but ngingalithanzi ukuthi sithathe nje ukuthi umfundisi ucela lokho siphinde simemedele-ke yonke igroup ukuthi phinde futhi sibuya nini nasemkhathini oliviki nakhona nje bazalwane nakutaba khona silabanye sicela bethe kungilesibili wakhe isikhathi sakho nje ukuthi noma nasi leside imoto ngiyacela ukuthi iphume le mali yokucasha ithekisi noma ucela imoto niyethe. So nakhona kube khona siyaphuma emsebenzini nga-5 and then bese kuba khona ukuthi 5:30 sesimbambile sendele singase kulate. Manje-ke kahle ngoba siphuma nga-4:45 kahulumende so 5:30 ukahle but nje nasu late ngabo 4:02 at least sesiyathi lapho siyacala 5:30 nakhona nje sesiyathi ukuthi leyo 3-4 hours yocetha ngabo 5:30 sibe nje bo after 10 9:30 after 10. Uyabona nakukhona nje ukuthi udila ngalesibili uyaphindze ude kulesibili yalodaba labanye futhi kube khona ukuthi mhlawumbe lababeta-ke kungumsombuluko ngoba sinaso lesikhathi bazalwane labanye khona athi baselivini abakhona athi umfundisi asekunake ngijake nangomthaka singacedza lesilabhasi-ke mhlawumbe labo beni abatawufuna ukuthi bathathe i-break sitayithatha i-break but nje ngokufisa nokuthandaza kwami ukuthi bazalwane sathi nje ukuthi njengoba bekhona lesihlanu nje ukuthi njalo ngolesihlanu siyathi kuyokhobozela siya ePrince of Wales siya kaLamawandla siya kaLozitha nalapha-ke kube khona uNkulunkulu ubonile ukuthi uyasithanda siyamhlupha asikholwa ukuthi okay honor prayer solikhona futhi soyena bazane sibamemile bonke solo sivulile
but nje kube khona kubonakele ukuthi mina ngikhonda ukuthandaza. So kwase-ke uNkulunkulu sowuvula ukuthi angilingise nje ukuthi ngakuLwesihlanu bengathi ukuthi siyakuphi, ngithatha isikhwama sami ngokulandela Msindisi. Nalapha-ke sengiyathi kutaba khona ukuthi ngibhalansisa njani, ngibe khona athi ngiseklasini. Nako umfundisi wakho ungacela, nabantu abasha bangacela ngoba labanye kuba khona njengalapha nje siyabambisana namasonto, kube khona athi kupractice kanjani. Bakhona nje sibadike ukuthi bekuba khona lokho ngoba bazalwane vele but kangikushiye-ke lokho ngoba ngangidlela sikhathi. Kanjalo phinde futhi nangelisonto kube khona ukuthi ngoba sidabe sifundisa kunye igroup yasekuseni, yasemini, yantambama. Kude inkinga, wena nje ungena kinye, ngeke ungene abemabili uthi angingeva kahle, asikuvumeli lokho, sodla space salabanye. Bese-ke sekuba khona ukuthi lo mgcibelo nelisonto, bese-ke sekuba phindze sho malanga lamathathu nje, sekuba nelanga-ke mhlambe linye. Njengoba lapha nje labede kungelesibili, sesiyathi ukuthi nasiphindze sida ngalesithathu sengilabanye. Sendela ukunedisa, sitokhona lokho ukuthi ngoba nasitawuthi asiteni sonke, ngoba ungaluza kanye, naso uphindze uda kusasa. Just like esikolweni nje. Nako ngicela sibambisane kiko ukuthi vele nje sibe ne-consistency. Ngabe sesizinceda bese phinde futhi sokuthi ngicela sithi hlele ngakho nje kufika nyalo kusese-early eziNkulunkulu ashito. Ngiyacela-ke bazwana nje lo munye athinzele omunye, nawe uthinzele omunye. Phindze futhi naleli phokothi nidlala. Yebo kona niyesutha but akufanani nakhathi esikhona. So ngiyacela simhloniphe uNkulunkulu lokho asibeni khona. Amen.